Wala kidang dan hakarta kabadang red bha Henry kilami kemarpan ia kejala bat khorta kemaru nakalempung ia kop kiulum kabalong Arunachal Pradesh dangshen bat kum juru haka Meghalaya Games kabadang Shudam kum kajing itu yakini ki Hebron nakaliang wemeli ke Shillong South ba Sunbor Shulai ringkat baru MDC kathan bariki Shulai haka sisa jan kilapan ko buram kerpang ki arsa ngut ki Hebron ringkat yakinong yalam makinoi kai jong ka kunhun haka jingalang kabalong halum paring indoor sports hall laban kedau hang ni bahapo ka jingalam jong ba walam bok lengdo barkong Malviansi Shabong ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association kabatarikam nakatay kathan hi kalasay bon bhagi Hebron bat ki samla ki batibet hakatay ka jat jingile kai nakaliang uba Sunbor ulit huru ba yaka jinglun hakatay ka penkop buram kabakat siya ka arlak Shipaw hajar tingka lasay naka discretionary grant jong u. Hakani ka ju kasngi ki officer naka Meghalaya Urban Development Authority kilawan ru pan penshay halor ka scheme Pradhan Mantri Awas Yojana Mela Welfare Scheme kabadai ka scheme yang badung. Kebetulan igum tu agine ki segi bat kita yo beladap te ilanun ke pembet lang bat ki dorbar sunong new dorbar sunong jongka neka konferensi MLA MDC jungi akaba nilai pelong ya neka hapo kecing initiate dan kecing yalam nanti jong ba reki sulai hadin mulaya MDC mulaya konsol bat ki official jongka muda ke Department of Urban Affairs, Government of Meghalaya, but saya shong meeting lang, hadin ba la initiate la shong meeting bat nga, but berkar ko bagi ni new darbar shong, but hakan ka scheme ni la lang ru, kana ka ya kana ka scheme, bagi ong bagi ka scheme, housing scheme la ni ka ba, ka Sarkar India lang ba ka Sarkar jela ni kalapan kiyo halo arlak sanpo, siing yang tiba, ban ai ke Arab, Sinai mo ya baduk lo ibaran jaka bar ya jadi ya kana ka scheme ilong ya ka ngila ong ya ka Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Mela scheme 20 komomot ka ka second phase ka ba haka ba long sukses bagi official ai public official na kalian juga Urban Affairs Department bulan mi pan ai ban ai ke jepen syai sakini ki nong yo jementoy ilong yeng balayawan mentasi sila jelang aka dia saki lang jongyang ba shlong ki rang badong sekretari shlong ki sport club pair dahin tayo hadin bilay syong joint meeting bagi sports club bagi dorbar shlong bagi official jongka muda Urban Affairs Department harangkartu bat ngala harangkartu bat nokit kam dengan right lawan sport social control organization ngalong presiden dengan organization kebalaran kajing yes slot but way na kinong yalam jong kanaka Meghalaya Rock Climbing and Mountaineering Association kanaka association kapaki kabala itu nalu bensim Islam kasin budi kabala itu lengba kanaka Olympic Association of Meghalaya lengba ka sports department akabagila yo bensim mentah apa Meghalaya game mencim Islam bat juru kilayo ban alit participate di simbenta support ka competition kana ka rock climbing competition kabalong hapo Itanagar Sri Arunachal or East ni but kibabun gitu ki samla kumba arsangut kilayo medals kibabun categories wala kadai ka sin kubringkong kubas tunat ka ba maximum baro hi gitu ilakai way ar kita na sabar ko na konferensi dari profit kita na kana konferensi but ngile penbet ilang ba mentasi gitu kuburom yaki pada hati kuburom lagi di sebelah pulih te kilawan big pa kilawan ngile bali ski lang la boro ki dekat jongka association jongka rock climbing and mountaineering association
bagi la ku borom yaki but kila kamen cibole bakalong kan ko mujing yehu ko jogi lo first time bagi yo ngara gajing ku borom akabat ko pajba akabla ai ben sim si sai gede gabred ni samla ki barang ke dangsan bat kan thai ben rang but ngai play ya bro fakir ke kam joka association but kalau ko ba kalau ko setelah cibole bukan kalau ko ningkong ya ban dia na konstitusi MLA MDC ke jongi na po nangin sa sulo ba tak salaman mo prem but ka jinglut jing sep ya kan dia jinglut jing sep boro kalau arlak sibo ada hakaba gilai kisat kit gilai ki ya ki tiar yele kai ki baron kam aki jing yele kai ki jongi ki tiar yele kai ki kits na kisat kit ba jing ai soba ki bagi baron kam ko por bagi praktis kali yele kai kanaka sports kanaka rock climbing and mountaineering climbing kemudian kiu kalau competition mo kiu tha kiu ya kini riat kiriam ram batuta terter but ya kabala itu ya ka kila itu ya ka meglia all competition maka sports department but kajing lu bisa kolong arlak sibo ada ka hakaba ila yo banai ru san nalor ki kuslam ila yo banai marsan hazar tengka shaki boro khan bat kanega na po ka discretionary grant kabagi boro discretionary grant dan eta grant pisa banyarap siki pajba haki benta ba fair hakaba ka sarkar jilla apa ke jelam jong Konrad Sangma baro ndru pungut MLA ngiyo arpolok tengka